reka rero nkunyuriye muko byifashe. Mu Rwanda hose abaturage bahuje umugambi, naha mu karere kanyu abaturage bamaze gusobanukirwa n'ikibazo kivuganye. Ugomba kumenya ko aya ari amabwiriza ya guverinoma nshya. Mwese muzi ko mbere yo guhangana n'inyeshyamba tugomba kwica umututsi. Ntimuzibeshye ngo musige n'umwe. Tugomba kubatsemba bose, guhumba bose. In the last war, the Germans committed many terrible crimes. Now, the Americans also committed terrible crimes, but we don't remember them because the Americans won. If the Germans killed more people, why did they not win? Was God on the side of the Americans? God does not take sides. Umututsi n'ikimukomokaho bagombe bapfe bitarenze iminsi ibiri. Tugiye gukora isuku mu gihugu hose. Buri wese muri aka karere amenye ko ari ingabo y'igihugu kandi ko afite inshingano yo guhashya umwanzi no gutsinda intambara. Tumaze gutsinda, ubuzima buzaba bworoshye kuko tuzaba twakwinjira ku murima. Father, you are right. But I'm being asked to kill. So? Killing is wrong, but you are entitled to defend yourself. The teaching of the Catholic Church is quite clear on this point. God forgives us our sins, provided we confess, we repent, and we seek forgiveness. Inyanga Rwanda zigabije igihugu cyanyu kandi ibyitso byazo byose turabizi biri hagati muri twe, biraturamye bitegereje kudusubiza ku ngo ya gihake. Abatutsi baje badusanga ha banga kudushyingira ndetse no kugabana ubutegetsi natwe. Mbese umuti w'ikibazo cyabo numwe, bagomba kutuvamo kandi bakajyaho badateze kugaruka. Mugiye kwigabira ibikingi muzaragura ubyaro rwanyu, mwikure mu bwoba. Iteka ryakiwe n'abayobozi bakuru. Icyo musabwe ni ukubishyira mu bikorwa kandi bigomba gukorwa ku buryo budasubirwaho bikazibagirana. Muramenye ntimusige abagore cyangwa ibyana byabo. Nta bibwana bizakura dukeneye. Igihe cyo gukora kirageze. Ibyo twahanuriwe rero birabaye.
uruwanjye baho singusha esha uko mbyifuza nshaka ko nsoma oya gusa ushobora kunyanga ngenda gukunda sha ubu sinabyemezwa n'iki rwose mpora ngutekereza igihe cyose ni ukuri have nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose buri munsi buri munota winyanduriza ikanzu se ni inyafurika yambawe i Paris nakunda kurenganya intuzi wenda n'aho Paris iherereye pari ndahazi ndetse nzakujyana yo gutembera batisi shaka gushinga urugo nkagira umuryango mwiza nk'uw'ababyeyi banjye sinshaka kurongorwa ntwite nka bamwe muri bagenzi banjye ntawakwemera ko twabanye kubera urukundo bagira ngo ni uko wanteye inda oya shasigaho ngenda gukunda ndagufashe Jose reka tuvugane ya reka ntahe papa arantegereje Jose watashye kare wiriwe hehe ntaho uriya ni prefe wambye kuba ari i Kigali umukuru w'igihugu yapfuye azize impanuka y'indege intambara igiye kongera kuri koroza reka twizere ko itazibasira abatutsi nkatwe wahuzesha perezida yitabye imana indege ye bayihanuye ubu bwicanyi bwatangiye i Kigali dushatse twatangira guhunga hakiri kare hano ku Kibuye dufite abatutsi bangana iki nyakubahwa bose hamwe n'abajejo bageze ku 50 ni neza ko imyiteguro mwayirangije mukaba mwari mwiteguye uyu munsi ahantu hose muhashyira za bariyeri tugomba kwitondera cyane bamwe bari abayobozi bashobora kuduteza ibibazo nibo tugomba kubanza ibi bizatuma bose bakangarana bica intege bashaka kwirwanaho bizatera ubwoba abatutsi bose ku buryo bazahungira muri za kiliziya iyo ushaka kwatsa umuriro ubanza kwegeranya inkwi ntihagire umuntu ukinisha ibyo kwirwanaho uzajya ku kiliziya wese agomba pe nyuma y'ibyo zabereka ubundi buryo
mwiriwe. twishimiye kubabona. Ni karibu mu nzu. sha wari uzi n'ikindi ngiye mu nkotanyi ngo umuntu yagera anyuze muri Tanzania agafata ubwato muri Victoria yagera i Bugande agahita yerekeza y'ibirunga. Nibeshye ukagenda teke n'iby'intambara bisibwa zakwicira. Nabyiyemeje. Batisi wowe ubinyeshyamba Mbuzikize. sha uzi kuri akagabo Ninde uzi gusiganwa muri uyu mujyi? hacyo ni wowe. sha uretse batangire kurasa zareba kutazaba uwa mbere mu guhunga. Ariko ikibazo kiri kubyuka mu cyakare ukiruka mbere yo kwica umwaka nta na kacyayi ndetse nta n'ubwo uvuga ururimi rwabo. uvuga igiswahili. nawe se uvuga igiswahili? Jambo, jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Jambo, jambo bwana. Hey, nk'uw'igihanga ngerambaraje. Sha, nzabwira Joseph ko wigize igihangange. Sinshaka ko hari umuntu uza kuba nyamwigendaho. Twaje kubabwira ko twese tugomba guhungira ku kiliziya. Hari abasirikare b'Ababiligi ntacyo tuzaba. mushatse twajyana ku kiliziya. Ariko si imirwano harayihuriye natwe. Inkuru numvishe zituruka i Kigali zitewe ubwoba abantu bashize bicwa. Ibyo ntibyigeze bigera ino. Baraba baboneyeho. Icyambere bahitiraho ni ugusahira iduka ryanjye. Umva rero muvandimwe, njye nifitiye ubwoba kubera ishyaka ndimo. Hagize ikiba njye wa mbere baheraho, ariko kandi nifitiye impungenge kubera Batista. Bavuze ngo barashaka abasore. Ushatse wakwitondera Petero wawe, arakuze. Baje ntibamusiga. Dore niyo mpamvu yanzanye. Byaba byiza twohereje abahungu bacu bakavina. Sinabonye na prefe yaje uyu munsi. Hazahanuza ashaka kuzana amahane wese. Njye simwizera na gato. Kandi mwarakoranye bavuga ngo ni umuntu mwiza. Aho niho ikibazo kiri. Yajaje afite icyo agambiriye. Papa, Nibikisha. numvise prefe avuga ngo bafunge amayira yose hatagira abantu bahunga. Ibyo wabyumvise he? Numvise avuga cyangwa wanyoroje gucyura ihene. Kuki se ari wowe yabibwiye? Ntabwo njye nkabona. Nandagiye ihene hafi y'umuhanda. Ibindi se wumvishe avuga ni ibiki? Avuze ko nta mututsi n'umwe ugomba guhunga kubera ko ashaka kuwatsemba. Ese sha uravuga ukuri? Kuki se utabimbwiye kare? Ibintu byakomeye. Sinzi niba n'amayira aza gushoboka. Petero na Batista bakwiye kugenda ejo. Muzigendere mu mare nk'icyumweru tureba aho ibi byose bigana. Ga, ariko se mwebwe muzaba abandi. Papa, nshaka kuguma hano. Mukora uko tubabwiye Batisi. Petero azindukira iwacu ejo mu cyakare. Nta kundi twabigenza. Ndihindura rwose. Tuzegurira ku gasozi. Gusange kuri cya giti. Urumva naza gute? Ko bambuze na gato bamerera nabi. Sha umbabarira uzi.
ndumva nataye ubwenge, ndumva ntazi aho tugana pe. ndakwikundira ibindi ni ubusa. Sigaho Batisi, nifitiye ubwoba bwo gusama kuko byambabaza cyane. humura ntabwo uri busame. Nifuza ko twabikora ibintu binyuze mu nzira nziza. Nebye nta bindi ahora avuga mu myaka 3 ishize. Uwo ni Kabera na politiki ze. Mwumvise kuri radiyo Musenyeri yavuze ko duhungira muri za kiliziya. Ntukishinga ibyo radiyo ivuga. Musenyeri ngo tujye kuri kiliziya, naho radiyo ngo turi inyenzi. Papa, bose ni bamwe. Mumvira hamureka abana banjye basinzire. Bazaba basinzira. Wibwira ko wahora utujijisha ku iduka ryawe ku manywa byajyana nijoro kandi ukubita. Ibyo mvuga ejo bizabateza urugo. Uzaba urebye nzabakorereje. Rwose ushatse kuvuga iki? Ushobora kubitsa amafaranga batwibye ariko twe turimo kugura imipanga. Tayiwanyu sha Daudi. Ayo ravugishwa n'izo mburagasa n'izinzoga. Nta mane dushakira ijoro. Refarina hangaha mwagombye rero kwitwara neza. Ntugire impungenge nta mane batera, bose baranyumvira. Ibintu byakomeye kandi binteye impungenge. Bishobora kudogera muri iri joro. Ndumva nta bibazo bikomeye tuza kugira hano. Uko biza hari ibyo twigeze. Ndizera ko prefe ari gukora ibishoboka. Ariko n'imitwe ishyushye gutya. Biba bikomeye pe. Bwana Nkera, uyu mukobwa n'uwawe? Ese ko tutaziranye? Yitwa Josette. Aracyari mu ishuri nk'uko ubibona. Ni iribagiza pe. Ese madame araho? Araho harakomeye. Gusa yatinye gusohoka ngo usuhuze. Nta kindi. Maze rero dore ibihuha ni byinshi. Nta wamenye uwo kwizera. Bwana Nkera, mu bihe bibi nk'ibi ni byiza gusaba ubuhungiro kuri paruwasi. Bari basinze bavuga amateshwa. Ibyo bavuze nabyumvise. Imana ishimwe padiri yabadukijije.
Just hold on. Catherine! Just wait right there. Were they Tutsi? I don't know. Yes, they were Tutsi. Is that why they killed them? I don't know. I don't think so. Who were they? They were friends. Mr. Kabir was not liked. He was in an opposition political party. Is that why they killed him? I don't know. Maybe. I don't know. Maybe. Who killed him? I can't tell. I don't know. Thank you. ntugire impungenge dufite inshuti nyinshi hano abapolisi n'abakiriya bacu turaziranye aho niho ikibazo kiri nyine baratuzi koko nta n'umwe utazi ko turi abatutsi mwese muri inyenzi siko mwavuze ejo nijoro ariko twazishyigikira dute arizo zateye ibibazo byose zana sinangamuntu yawe uri umututsi abatutsi bose ni inyenzi ya mafaranga yose arimo nayo wanyibye mu iduka ryawe ari he ntayo ngifite nyabuneka mwinkubitira imbere y'abana banjye mane enda nimutware nta kindi dusigaranye rwose tumuke mwanyenzi mwe ntarabatsemba mwese What's your name? Jacques. And yours? My name is Etienne. Have you got any sweets? Sweets? Etienne! Etienne! Oh, I'm finished. What is Etienne? Here. I am here. Baptiste.
Baptiste. I can swim! We've got to! Sir, am I disturbing? No, not at all. Please sit down. The German are going to kill us. Can't you take us out of here? No. That's a pretty dress. It's getting dirty. Is your family here? Yes. Well, no, my brother. He left. We're so worried about him. But that's my father over there. Is that your wife? Oh, no, it's my mother. She's not very well. What are you going to do? Oh, it's not up to me. We are grateful for you being here. They can't touch us while you're here. No, not while we're here.
Yes, this is Captain Claude speaking. At exactly what position are you now? Over. ni wowe nagira mwana wanjye sinzi impamvu ntabonye ibi byose kare nyamuneka mureke aba bantu binjire. Murakoze padi, turabashimye cyane. tubwire uko byagenze. Tumaze iminsi 3 yose tugenda n'amaguru kandi ubwo ku manywa twihishahisha. Twebwe twihishe ku bitaro, umuganga w'inshuti niwe waduhishe, niwe dukesha kuba n'ubu turiho. Twagize ngo n'imbwa zimuka, amasasu yarekeye aho ariko abantu bakomeza gutaka. Twageze n'aho dupfuka amatwi, mu gitondo dukomeza kumva abagore n'abana bakomeretse batakamba mbere yuko baje bakaba. Twumvaga imiborogo, gisenga imirwano igeze kuri stade. Nyuma twaje kumenya ukuri, batwiciraga abantu, twumvaga imiborogo yabo gusa. Na n'ubu ntibumva. Twagize ngo n'imbwa zimuka, amasasu yarekeye aho ariko abantu bakomeza gutaka. Twageze n'aho dupfuka amatwi, mu gitondo dukomeza kumva inkomere z'abana n'abagore zitakamba mbere yuko baje bakabahuha. This is Captain Claude speaking. There has been a massacre at the stadium 20 kilometers from here. The dead must number in the thousands. If I leave tomorrow, as you say, all the Tutsi at the church will be killed. I'm certain they will all be killed as soon as we leave town. As you can see, it's difficult for me to leave immediately. Over. I understand your position, but the UN Security Council has ordered all but the token force to leave. You must withdraw from Kabuye. That is final. Out. Departure has been brought forward. We must be in Kigali today, so we're leaving now.
mushakire abana bose b'abatutsi bari ku ishuri. Yego nyakubahwa. Gende mubasha. Mwese hanze. Musohoke mwese. Musohoke hanze mwese hanze vuba musohoke. Mugire vuba mwese hanze mwese. Mwese. Iyi niyo liste y'abana bose b'abatutsi? Yego. Nibo batutsi bangene dufite hano, abandi bose n'abahutu. Nzitonda. Valens sugira amahoro. Samuel Itimana. Sema Sasu. Karambizi. Na Federico Fils. Mahoni mana mabiris. Kakurot. Bizimana Seboro. Ndize Jean Baptiste.
Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a tiller of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering from the fruit of the ground, and Abel brought of the firstlings of his flock. And the Lord had regard for Abel's offering, but for the offering of Cain he had no regard. So Cain was very angry, and his countenance fell. Cain said to Abel, his brother, "Let us go out into the field." And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and slew him. I am a soldier of France, and France is a superpower in Africa. Through me, France have shared friendship. You will not be forgotten. But make no mistake, war is terrible. But once war is here, every man must be a soldier. But please, have discipline. Only discipline will bring you victory. I'm sorry to be leaving now, but please, next time I come back, not so many dead bodies. The work of the church must go on, though I doubt if any of these things will still be here when I return. Nothing is sacred. These people are going to tear each other to pieces, like dogs. This is the only way they know how to fight. Black man is a coward. You are a racist? They're not like whites. They suffer like animals. They are like children. They have no higher culture. They lack depth. That's the way it is in Africa. They are like children. But this works both ways. Their souls are more open. So I won't know about their souls, Father, but they are not worth one of us. Sorry, we must leave now. Please, come back when things are finished. God be with you, Father Kennedy. Good chance! The rebels will close the road this week, and maybe today. Things are moving so quickly? You have nothing to fear. France is looking after the France. Kirimo padi. Niba uyu ari nyoko mwembi ni muzi.
ibindi turazigana tugeze mu cyumba ushatse waza. mbabarira oya rwose padiri rwose mbabarira reka se kumwe mbabarira rwose mbabarira. Father, please. gira impuhwe padiri. Akabazo abantu baravuga ngo umuhungu wawe ni inyenzi. oya rwose Nababwiye ko atari ukuri. Etienne afite imyaka 8 gusa. Ntako ntabagize banze kubyemera. Cyakora banyemereye kurinda umukobwa wawe. Ndakora ibishoboka byose ko sinatinyuka kubagondogoza birenza. Umugabo wanjye Mbabarira. reka ndebe umugabo wanjye yaboneka wajyanye na Etienne. Vuga boro gacwa. Ngomba kubereka ko ndi ku ruhande rwawe. Umukobwa wawe aje iwanjye we n'umuhungu wawe mwagira amahoro. Amahoro savuye ese ubundi hagiye kuba iki? Watujyanye twese hamwe. Ashwi ntibyoroshye baradushunga cyane. Uza amakare yabo bashobora gukora umukobwa wawe byamfurambi. Niyemeje kuba murinda namwe mukagira agahenge. Urarizwa se niki? Azarokoka maze ajya bibuka. Ntabwo ndi kure ariko si murabikorera iki? Igihe kirageze ngo roho z'abatutsi zive mu mibiri yabo zijye mu ijuru.
urabibona ute ushobora kumbera umugore nta mupadiri ugira umugore narakwitangiye ndakurokora interahamwe ngo zizemera ko umusaza watari inyenzi nimbereka ko uri umugore wanjye oya padi ntibishoboka rwose uribwira ko ubwiza bwawe hari icyo bumbwiye ushatse wasubirayo ndetse ariko batutsikazi mwibonyemo iki gitangaje Ceceka! Wacecetse koko! Ceceka! Wacecetse koko! Coca-Cola ukanda borada. Yana ukanda borada. Yana ukanda. Vamos caralho.
ariko mubaye Papa! Papa! Tutsi cockroach. Ah! Ibi ni ibiki koko? Umugabo wanjye ari hehe? Umugabo wanjye ari hehe we? dore inyenzi hano. Mumbabarire, mumbabarire, mumbabarire. twishe abatutsikazi bose. Inkotanyi zabo nizigera inanga zizasanga nta n'umusigaye, habe na mba. Ubu nta batutsikazi bariho, nta batutsi bazongera kubaho. Padiri arashaka kujya kuramukanya n'umuryango wawe. We are here to provide security for the civilian population. We have a mandate and agreement from the rebel force to be stationed here
and provide you with humanitarian aid. Now, we cannot provide security throughout the area or even the whole of the town. Those who wish to do so can move to the church compound where food relief will be given. We want to leave and be escorted to the border. The rebels are killing people. They will kill us when they get here. The road is under rebel control, as you well know. We had to wait 10 days to get here. We do not have a mandate to move anyone. Don't worry, we'll protect you. We'll move to the church now. You know, the people are so friendly here. And it's such a beautiful place. Only it wasn't for the war. Well, you say that, but it was reported as organized ethnic killing. To be truthful, there was an element of tribalism. There always is in Africa. But of course it went on both sides. The Tutsi killing the Hutu, then the Hutu started killing the Tutsi. You know, of course, that the Catholic Church has been accused of complicity. The Catholic Church is not a tribal institution. Don't fall for that one. Batista yashatse kunyitwarira. Ngo nde? Inshuti yanjye yitwa Batista. Kisi umutekereza. Wowe se wagiraga inshuti? Yitwaga Fabian. Hari imibonano mwagize? Cyane rwose, nagize inshuti ebyiri gusa nkawe. Ikimbabaza nuko ntabyo twakoze. Kubera iki se? Ntabwo wari umwizeye? Nari mufitiye icyizere, niyo mpamvu nari mwizeye. Yenda hari wakeka ko azarushaho kugukunda. Yari yaranyihebeye. Urakeka ko yaba akiriho? Urakeka ko tuzabaho? Ushaka kuzabaho. Jye banteye indwara. Uko bizagenda kose nzapfa. Si nkawe na padiri wawe. Ntawe ufite ubasha wo kwegera. Uri igitangaza. Twafashwe ku ngufu ko turi beza. Jye ntacyo bimbwiye. Kuko n'ubundi twagombaga gupfa. Bona tukiriho nuko hari impamvu. Intambara nirangira, inkotanyi zikagera. Nzababwira iby'aba Bahutu badukoreye. Abahutu bose bagombye gupfa. Abahutu bagombye gupfa. Ukunda abatutsi? Byashoboka. Yenda nawe uriwe.
Yesu yaba kwa padiri nkani. n'umugore we atwita umwana w'umuhutu wa padiri. Reka turebe amaguru y'abatutsi. Ugira imana kuba ufite umugabo w'umuhutu. Urahirwa pe. Ariko uzakanirwa urwawe numara kubyara uwo mwana. Ese abatutsi dutandukaniye? Mujye mubwiza abana banyu ukuri. Umututsi ntidusa, ntaho duhuriye rwose. Bava mu majyaruguru, ni barebare kandi barananutse. Bafite utuzuru duto n'udutwe dutoya. Intoki zabo ni ndende kandi zinanutse. What's your rank? Major. Major Kalusha of the UN Zambian Battalion. We have people at the church. Please don't approach it. They are only civilians. There may be a few arms in there and people could get hurt. Now once you have arrived, we can negotiate the surrender of the arms. You should disarm them. We can't allow people to be armed. We must have security. What are they going to use guns for? To shoot, of course. And then, what will you do? We have the contingent around the church. They are only civilians, families and children. And for your information, they think you're going to kill them. I'm told they are Hutu taking refuge inside. They are at home, but they have 2 days to return to their houses. If not, there must be a reason. We, haguruka. Afande.
dushaka kutwereka inzira ijya mu mujyi. Umaze gufata icyo kurya ugomba guhita usubirayo. Sinshobora gusubirayo. Kuva uri mu ngabo ubu ndakuyobora, ugomba gukurikira amategeko. Ubirenzeho wahanwa gisirikare ukaba wanaraswa. That's where Tutsis live. Did you see what happened? They put all the Tutsis in the ground and in the pit latrines. Did you know them? My friend Eten is there with his whole family. If he was your friend, don't you miss him? No, he belonged in a pit latrine. It's natural. He was a Tutsi. They killed all the Tutsis because Tutsis smell bad, and the church smells bad like them. Look here, little girl. I don't know who has been teaching you these things, but whoever committed these crimes will go to prison. Do you understand that? Twizere Imana rurema yadukije icyago cy'urupfu. Ikomeze kandi kuturinda umwanzi shitani mu ngo zacu. Tutibagiwe ko ikiremwa muntu gifite ubushobozi bwo guhashya. Umuntu wese wisha zafu. Cecekese. Wagombye kumva uyu mwana. Wowe ntuzi no kurera rwose. Wanze no kudufasha. Nyamara wari mu migambi yo gusahura abaturanyi bawe b'abatutsi. Nta bungiro tugifite. Bazaturimbe no n'amahano mwakoze. Twakoze iki? Uzababwira siki? Nta kintu twakoze. Sukubera ubucucu bwanyu. Kuba turi muri bibazo. Ntawe ushobora kujya. Twese tugomba kuguma hamwe. Ntimushobora kutubuza kwigendera. Nimusigeho mw'abantu mwe. Nimusigeho. Muri mu biki? Mwabikora kimwe byabicaye. Tugiye kuramutse ushaka kutugamira twagukana. Ushaka kutubuza se kandi. Yisha abatutsi murabamara. Wa Kigali warishe. Nasanze wica umuturanyi wawe. None nguru umwere. Twese tubabere cyangwa se dukora. None nabiganira. Ziba. Inyenzi nizigera hano zikabona ibyo mwakoze. Zizatumara twese. Wa Kigali ubuse rero utegeka. Twarishe. Tugomba no kubyishingira. Atari ibintu nkamwe by'ibinyabwoba. Ko tugomba kuva hano. Musubire inyuma ntaho mujya. Ndumva ntari hamwe padi. Umunuko wabaguye hano uracyamurikirana. No guhumeka bya mbere y'ikibazo. Ese ubu turacyakora iki hano koko? Niba turi abapfa basi tugwe hanze. Tugomba guhunga. Nge ngomba guhunga iri joro ndetse.
mumve imbere. Turn those lights on and turn them on the church. Piri, Magumbane, on the double. Jesus Christ. You guys, tell your man to stand down. Okay, boys. Bartulia mbere. Buryo. Bartulia kabiri. Ibumoso. Bartulia gatatu inyuma. Rasoka be. Baptiste? Josette?
Good morning, Father. I guess you know why we're here. My name is Dr. Reg Scott. I'm from the United Nations Pathology Department. You'll have to get permission from my bishop as well if you think you are going to be digging up this church. You'll find that this letter from the minister will do just fine, Father. No. hera cyane uzi icyo wabyaye ni umukobwa igizayo urwo ruhinja si umwana wanjye. ese wabwije ukuri uwo batisita wawe wari ukwiye kumubwiza ukuri kuri padiri. batisita ubu yabaye umusirikare ubusuzi yakora icyo aramutse abimenye. uyu yagombye kuba ari umwana wacu none ubu umujinya waramurenze ntashobora no kundeba cyangwa ngo ankoreho. uretse n'uyu mwana sinzi niba azangarukira.
nturutse ijwi ryanjye rigera mu bicu ry'ijuru ry'u Rwanda ngo amashyi amagana amashyi amagana